ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯇꯔꯥ ꯄꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯇꯔꯥꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 7ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯍꯩꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ 59ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯁꯤꯃꯤꯇ FC ꯖꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ Tarasuba Manipur Legislative Assembly gi 7suba session ngasidagi hokre ngasi session ahoba numita hianglam kendra gi mihut oiramba maibam kunjona lekidabagi obituary reference pangtotuna house na minute ani tumina leptuna awaba phongdoki house ki luchungba chief minister Okram Ibobina lekidaba M kunjona lekidaba si lebang asigi oina achoba mangjaba ama ohorogani maki imung manunggi awaba dasu saruk yari haike Dr. I. Bohalbina lekidaba maibam kunjo asi marirak Manipur Legislative Assembly da mai palaktuna anirak minister oiramlaba ing tapa miyam gi khanba luchingba amani haike MLA dui zamanina kunjo asi miyam niyaba misak amani haike mahak lekidaba da minister MLA kayana nungaitaba phongdoknaki speaker TS location nasu M kunjo asi thamoi sengwa miyam gi khanba luchingba amani imung manunggi awabada mahak saruk yari haike Chief Minister Okram Ibobina Parga Mari Lainaba report Mari House Athamke House na mamangda pass tawkiba bill singi manungda SNP rakpa amadi withhold the labor bill sing intimate tawke the Manipur Protection of Depositors in Financial Establishment Bill English ni taranithoi gi Essensu President of India gi ayaba pidaba amadi Sri Sri Govindaji Temple Third Amendment Bill English ni taramari Governor na ayaba pidana thambabu House puthoke Manipur Appropriate Bill English ni taramari MLA singi salaries amadi allowances kunsuba Amendment Bill English ni taramari amadi Minister singi salaries and allowances tarantoi suba Amendment Bill amadi Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland Bill English ni taramari House na ayaba pike handaki ningtam session asi December gi tang 18 amadi 19 khaktada phomgani Malem gi masing yamjadraba singi hak kanjanaba numit minority right day thoram malem gi mafam ataida pangthonabagum Manipur da su pangthonakre Manipur State Minorities Commission Sinduna Tharamasi Palace Compound Leba Maharashtra Chandrakriti Auditorium da Pangthoke Tharamasi the Chief Minister Okram Ibobi Pollution Control Board ki Chairman Dr. N.G. Bijoy Parliamentary Secretary M.D. Amin Saha Kakchin Kendra ki MLA Y. Surchandra Wabagai Kendra ki MLA M.D. Fazur Rahim Manipur State Minority Commission ki Chairman Helen Chowdhury Susaryaki Chief Minister Okram Ibobi na tongan bakanglu kayana chahicha kayadagi nungsi chanana punna khunda leita Narakliba lamdam asida marakta thokaidaba thodo kaya thoktanaba ekoi punna wakhal taminaba mathau tai dharma amada hunaduna hanthana yengba yade haike man makha taraduna hojiti minority maraktagi nupi macha singsu lairik laisugi ningthina mangal phangduna doctor engineer yauna sinfam kayada changmangam lakpa habisi state asigi chauthok chaningai ni Manipur State Minority Commission likhalakpadagi sothana leiramba minority kaya mateng piba ngamliba asi bipum khudimangna mateng pibidagini madrasa amasung Modernized anigi marakta bhab tanadaba ama leiriba asi kongnanaba apil tawke tharomga mari leinana Chief Minister na Commission gi chahi gi report amasu phongke sigumba mayam ama ekoida leiriba mayam singsi ngasigi sigumba nungairaba numisida kramhai toroga resolve tawsigi haina ekoigi thakta leiba burden mayam singsi ekoi leibiriba minorities sinau singsida Quite maru our trust, our love for other communities in our state. Masinia ina mayam the tamjaning isi. Aduna let us to unite to resolve all differences between true cooperation and dialogue for promotion of communal harmony. Haibise ay mayam da appeal tawjabani. All Manipur Muslim Development Organization asu Minority Right Day Thorom Manipur Press Club da pangthoke Thorom asida All Manipur Bar Association gi President Khaidem Mani Amuko gi Advisor K.T. Rahman Editors Guild Manipur gi President MOB Minority Development Forum gi Advisor Dr. Syed Barhanuddin amadi President Gunachandra Susaryaki Buddhist Council Manipur gi Manikantana aikoigi khunai asi afaba awonba puraksi harabadi apikpa kanglup sing yokat patangai fadi phongdoki I feel very sorry.
अकोई अदुनदी तौरु खुदिमुसे अकोइसे पूरा पूरी यौना प्रजारी खंड थरोसे लोइना चत्पदि ngam sungam Kongba Turelgi ising ka hena fattabana praja sing hakchang sukningai oide loinana khetragaw kendrogi manungda leiba lambi singi fibam fattabana praja sing nungai taba faunori athuba matamda kendrogi mihil singna Kongba Turel khongnung singbiduna afabe ising fangnaba thorang paikhapiu hari hiramasgi matangda paudam ama इतिहास का सागोन अदुना लाकलबा कोंगबु टुरेल असि टोंगान टोंगान ब केंद्र कया फाउगदुना चेलिबनी निंगथमथागी मतम ओइबना टुरेल दा इसिंग इमाइ नेमना लेरी अदुबु टुरेल खोंगनुंग असि मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी एमएलए सिंगना मियंग चंगबा वाटपना खोंगबाल गा पांखक कोइबा मफम कया यावबु थेंगनरी टुरेल गी इसिंग मचु असि हौजिक मुसिन मुबा मफम कया दा यावबा ISTV न्यूज ना थेंगनरकी टुरेल सिगे नागयत खुंदारिबा प्रजा सिंग इसिंग सिजनबा कीबा फावबु यावनरे अदुबु तंगाई फदना खेत्रिगाव केंद्र गी मनुंग दलेबा टुरेल गी मयादा खुंदाबा मियोइ सिंगदी नमथिबा हाइजीनिक ओइदबा टुरेल इसिंग असि अदुमक सिजनरी कोंगबु मुटुम लेकाय यावना लेकाय खरददी थक्ननबा इसिंगी खुदोंग चाबसु फंगदबना कोंगबु टुरेल गी फत्रबा इसिंग असि सिजनबनि हाइनसु खुंजा सिंगना ISTV न्यूज ता फंगदोनरखी अमा डॉक्टर रोमदगी मही म चेंधर इ हायबा असि मही जी चेंधर पसना इसिंग जी नमथीबगा दगी काइमबो कोलि फेंगबा चामबसु याद्रे काइमता सिजनबा याद्रे अखोई अदगी औ सिगी से अंकंग यारगदी कनो मियंग चंगबिरगा कंसी अंकंग यंग चंबीरदी अखोई नुवाई जगनी अखोई अवाबा म ओइजरे बसिदा तइसे अखोइना फाउंडेशन फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट मणिपुर की प्रेसिडेंट लाइखुराम तोमबना केंद्र की मिहुट ओइना थागतकीबा एमएलए सिंगना प्रजा सिंगना थेंगनरीबा अवाबा सिंग असि खंगबिदुना अथुबा मतमदा कोंगबु टुरेल खोंगनुं सेंगबियु प्रजा सिंगी आइ फथौरांग पाइकननबा मखोइबु मिहुट ओइना थागतपनि हाइबा वाफम फोंदोकी मणिपुर की मफम कया की मी लिसिंग लिसिंग ताबा मयाम ड्रेनेज मसा मयाम तारपसि सिदा लोइ थुंगमनि सि नोमसु टेंबिदे मखोइ वाखनदा मसागी भोट खतन कारगा मसागी सिंगबा अफबा वाखन जोंतंग सिंजम वाखन जे मोदे लेते मसी जोंतंग यारिगे दि मसी कारिबे एमएलए सिंगना मयाम यंग प्रजागी यंग मतेंग पांगबिदा अफबा तुरेंग वहनबा सिदा मतेंग पांगबियो हाइना इ महेदि हायनि नाकलमरोमदा खेत्रिगाव केंद्रदा लेरिबा मेन रोड ताबा लंबी सिंग असि काय हेना फतबना प्रजा सिंग अवाबा मायुकनरी मसिदा सुनतना लेर खुलक सिंग नोंजु था लाक्त्रिङेदा फजना लंबी सेंबिदुना प्रजा सिंग याइफना बहोना बियो हाइनासु एल तोमबना फोंदोकी अखोने लेबाक सु सोनी लेबाक सेमु हारगा सुंबजि सतने यंग लंबी लेसदा फुट अहुमो फाद्रे कोइला काइगी प्रधान जु गाइरे मेंबर जु गाइरे बोट मयाददि थंगाय फै लंबी जी बिचत पयादरे दगिदि नोंग हे ताबगे एक्सीडेंट खांगमद्रे अदगे अमिन दुजुंगाय नोंग बतलागा आई हाइबि सेमद्रसु यंबिरुरावबा आइदि बोट मतुंग बॉक्स हेमनिंगदबने इम्फाल शहर दगी पंगलाप लापतना लेबा खेत्रिगाव केंद्रगी मफम सिंग असिदा चौकुट थौरांगदा थिंथना लेबसी एमएलए ना अकनब मियें चंगबियु हाइबो वाफम फोंदोकी अदो माना एमएलए ओइ हाइबदुंगाय अखोइ लेकाइजिगी करिमता चौखटनिंगाय जे असे पांगलेक सुंगाय अखोइ सितुरेन पांजुंगाय लोइनमक करिमता सेमबगी ममी अमबो उर्द्री पुजि सही तंखाइ लोइसल अबने अदे इसिंग चाव कांदा सिदि इफुट फांगजलानी इसिंग त सोरोक नमदर लेरमिना इसिंग म्याम जे युमलमदा चेंजलगा इसिंग चाव म्याम अवाब नंगहन मसी तुरेन मालक्त्रे मसी खोंगबान माले अखोइना चेंग हारगते मसी अथु मतमदा सरकारगी माइकैदगी अखोइगी मरि लेनबा विभागसिंग लाक्पिरगा करी तौबा याबगे हाइबसे अखोइगी सीजन मतमजु ओइरिङै मतमसिदा सेंबिनबा हाइबसिगी अपल मतंग थमजगी ISTV पाउगदमक एन रंजन अमदी नौरिबम फिलिप्स कोंगबा हियांगलम केंद्र की बाय इलेक्शन दा तृणमूल कांग्रेस की मिरेप ओइकिबा डॉक्टर राधेश्यामना तृणमूल दगी तोखिबदा पार्टी ना करिसु नुंगाइतबा लेते हाना तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्याम कुमार नंगसी मोइरांगकोमदा लेबा पार्टी असि ऑफिस दा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोक्रे श्याम कुमार ना मखा तारदुना हियांगलम बाय इलेक्शन दा पार्टी असिना टिकेट अनि थादोखिबा लेते करिगुंबा अनि थोलंबा तारबदी महाक भोट लेपा यारमलोय महाक्ति तृणमूल कांग्रेस की मनुंगी ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम खंगदबा मिसंगनी तृणमूल कांग्रेस पु मियामदा लाना उहननबा मोंगदा अनि थोले लीडर सिंह मोट मानजे हाइबा वाफम सिंह फोंदोखिबा असि लाइबक थीबनी पार्टी मनुंगदा मोट मानदबा करिसु लेते डॉक्टर राधेश्याम मसागी फिरेप लेतबा आइडियोलॉजी यावदबा मिसंगनी हाइना मराल सीखी मानसे बनाबसना लेते येनब लेते दिसपुसु लेते कनामुसु लेते मानसु खंगमुसु नाते पार्टी ऑफिस नोमसु लापनाते बोट ए टिकेट लौब लाबन नतना मथंग लात्रमीने अदो मा तोखिबदा कोइ हरा हरा लौवी ट्राइ अदम यामना कोइ नुंगाइ नुंसी अदो मा सखिबदा कसु काइ लेते अदो तृणमूल कांग्रेस ता कोइ असेम वही मे आमा साजलगा ngang बसन तापदी माजी असेम बा साधनगा लायंग बदो तर मा सोइ वरंगने याबो
Manipur Catholic Youth Organization Sindana ngarangdagi hona Mantri Pukrida laiba Chris George School da jatharakiba manga suba Manipur Catholic Youth Convention ge nini chanba nimita Rural Development and Panchayati Raj ke Minister Francis Ngajokpana Chief Guest wena sarugya ke tharomadu da Chandel ge MLA Victor Nunglung Reverend Dominic Lumon sarugya ke Francis Ngajokpana auziki matamda nha singi chawraba thotang lai phungdoke may not be, but because human beings as we are weak. Human beings as we are suspicious. Human beings as we are zealous of others. Human beings as we want to improve. Human beings as we want to be better than others. Human beings as we don't want others to be above us. Human beings as we are subject to all types of weaknesses. But we have got also all types of strength that is available to any human being on earth. Masagi anaba amadagi naharogi thautangi Assistant Editor Chandragupta hojik Thangal Bazar da leba Chamber of Commerce Hospital da layingduna lady paumi asigi mateng oinanaba Thangmaiban Kendra gi MLA ke Joy Kisana Chamber of Commerce Hospital da laktuna sel gi mateng pangkre Joy Kisana paumi singna lawriba thaudang chawi Manipur asi national amadi international gi thakta sak takna bokhanabada media na thaudang lawri ahing nuthil khaltana leba ki damak katholiba paumi sing asigi damak ana ayek thorokpa amadi accident na Thorokpa matamda mahaki maikaidagi angama mateng pangduna lakli makoibu ikai khumnabu utpa oina makhatana mahaki maikaidagi paumi singbu angama mateng pigani phungdokhi India da international sector se akhoi chakot pi thakta akhoi gi living standard khuding makse lamdam sidai da leidiba khuding makse national gi thakta international gi thakta changdam na ba yare habe gi philom se media gi international option sector समाज देदा अरानबा फतबम तोरको मयाम दसु मेडिया की चिनाफुन चुंथोक्तना समाज को अफब लमथिंग द पुरी अदुन खुदिंग मक्से अखोइना मेडिया की चेन जाउसिना तौजब कंट्रीब्यूशन सिना मसेमने खलना आइसु आइने ngamजब पार्ट टू लौजब Jennings na puthokchaba masagi junior residence doctor na miyam gi seva tawba horagani habagi chapsaba thazaba leire haina Jennings ki director Professor M Shyamona ngasi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jennings ki tare suba mapok kumon thoram da haikre mapok kumon thoram aduda director Professor M Shyamo Jennings ki Dean Academic Dr H Lokendro amadi Medical Superintendent Gopi Mohan na maroiba miyosing oina sarugya ki Institute asigi thoidok hendokpa mahiri singda certificate amadi kudol pot PK Jennings pu luna na thamna na bohana bada achobo thodang lawriba police packet amadi Jennings ki security na Jennings ki leriba building singda kanagumba amatana tha amagi manungda kwa mahi osin hankidabat gidamak director masagi tha amagi tolop lupa lakh ama lising kun galoina na certificate sing PK Jennings ki ahanba magazine nongin release tauki tharongga mari lenana Dean Academic Dr H Lokendra na MCI gi aroiba visit lakadoriba asi Jennings ki oina khwaidagi maru oiba amadi aruba tangkak amani mahiroi amadi professor singna kathopaga loinana institute asi mapung faba ma ohenana ba punhona minasi haike director Professor M Shyamona ngasigi Jennings ki fibam yauna na bahona rakiba miyoi sing kaufam thokte Jennings asi MCI gi recognition phangdringai da postgraduate tamba hobagi ayaba phangba ahanba institution ni handak MCI gi team na aroiba oina Yangshin Balakadoriba Asida recognition Fangduna, junior residence doctor Singna, specialist Singi Mating Pangduna Miam Giseba Tauba, Sweden Fanglagani Habagi Tazabale Fundoki. We shall work together. In the process of our work, we might have come across many hurdles and we might have differences in minor areas, but let us see in the whole that whatever we are discussing, whatever we are arguing with each other is for the benefit of the main structure. Jennings ki police packet amade security singna Jennings pu luna na thamnabagi pandam gi makhada lokolak liba khongthang gi saruk ama oina jayol amarom gi mamangdagi campus asida lakpa peasant party singna loina rakpa jarda khaini amasung chirup na chingba sing fagatuna ngasi mai thakre khongthang asi leptana makhata na lokoi khigani masida miyam na mateng pangbiyo haina police packet ki maikedagi appeal tawrakli
Imphal East District Police na URF ki ngairangbom Jayanta Koba Yorbung Panthoi Bilekai dagi MUSC Lupale Sing Taratere ka Konana Somung Bazar dagi Fare Hari Ma Government ki official na tongan ba agent private firm sing dagi sell khai bagi thab break batung da taram nokchari Manipur State Cooperative Union na National Council for Cooperative Training gi lamjing makhada yang thang kabui khul Women's Weaver Cooperative Society ga kusam naduna nimit mangani chathagadaba short duration course for Cooperative Society ngasi yang thang kabui khul Community Hall da hokre haudopagi tharamadu Manipur State Cooperative Union gi President Elton Bisak Singa Union asigi Chief Executive Officer Waining Them Jauna tharamapu sing oiki tharomga mari lenana Cooperative Society yang thangi Society asigi Assistant Registrar El Tomana Society amasung board ki members sing punna thabak tawminaraba matamda cooperative hena mapangal kangkarhangani haike El to bisangna Cooperative Society gi weaver sing wapung fana train tawduna apunbagi pandam amagi makhada thabak baikhat binasi haike Kasina kami pokoi tanasi iya wa umba Bharat Sarkar NCTV NCTV instruction nama di makara koi pasita pada paru Lairik Herabasu Samas Asigi Chanabide Yawangam Dabamio Adudi Mai Papamio Nati Hana Manipur Pollution Control Board ke Chairman MLA NJB Joina Sainik School Nifu Suba Chahi Athletics Meet Lotion Bagi Thoram da Haikre Tang Tara Mangada gi Chataraki Meet Lotion Bagi Thoram Aduda Air Force ki Group Captain Dr. Didi Misra Susaria ke Meet Aduda Netaji House Namako Oike MLA Bijoina Makatara Duna Lairik Tamna Samas ki Thabak Thoram Singh Amadi Sana Khonaba Haibisina Mahiri Singhi Tawdabaya Traba Tawdang Ama Oire Masina Mahiri Adugi Capacity Building Sagapada Chown Mating Pangani Fundoki. Now Sina Maramudna Haribame Amsida Punamaxi Larik Hire Larik Laisudi Loina Tambire Aduga Kangozukange Knowledge Amlere Adubu Makoida to learn to be together. Haibasi what Pasina Haying Makoigi platform the society ni. Kungba Laren Pat Lampagasi Manipur Sarkana electricity gi go down oinanaba laushinaba honarapabu yaningdaba fongdoktuna lekai ani asigi miyamna hayang ayu pung taruk tagi numidang wadam pung taruk fawba Imphal yaripot lambi ban torogan hari go down oina senggo sagaliba mafam aduda lekai ani gi miyam thoroktuna thingbugi thabak chathagi iril bung police laktuna miyam adu control tauke ingni sumachama pan barfudra taruk tagi mafam asi lekai ani gi sanabung oina direct labani masigi matangda local MLA dasu memorandum pisinna laikre lamasi Sakana Laushin Handanaba Honagani Haina Fondo Krabasu Ngasi Fawa Tabak to Ontorakre Braza Singna Hariba Sanabung Asi Pibangam Haina Fondorali Hayeng Sungjoy Soidana Akogi Yariporo Asi Pung Tarutagina Ayuki Pung Tarutagi Nundangi Pung Tarupu Koi Janan Stagama Balama Jaragani Aduna Masiga Mari Lainana Akogi Mahi Tamiba Sata Zingidamakta Amadi Deva Karma Gidamakta di Komtok Saba Akoi Lajagani Delhi da Chathariba Ahum Suba Delhi International Film Festival da PK Film gi Manga Suba Film Nang Nakapa Pakche De Haba Film Asi December gi Tang Kulum De da Utkani 35mm da celluloid format da Putholiba Film Asi Thawiyang ba Thongam ba da Puthopani Dr. Makon Mani Mongsha bana direction Pibani Amadi Maharaj Kumari Binodini na Ibani Ngasi Pung Tare Kamini Kuntrarom Chapa Matam da Churachampur Police Station gi Station da gi kilometer kumangarom chatlaga Laiba Singhat Lambiki Jejo Manakta Sakangdaba Kulai Paiba Anina Gari Ohumdagi Lupali Sing Kuntra Amasung Mobile Handset Department Krehari Kulai Macha Paiba Mue Ani Aduna Truck Ani Amasung DI Amadagi Sel Amasung Mobile Sing Adu Munkibani Iboy Amas Mang Lila Sanglen da Chathariba Imphal Expo da Lamdamasiki Kutsa Hairaba Hairabi Kayana Tongan Bapolam Kaya Putholi Hiramasing Matangda Kanaba Paudam Ama Suba nomba tandaba isani sabu thabak fizaba kayagi pothok sing miyam da uhannaba honariba Imphal Expo 2014 da iramdam sigi pothok sing ningthina ulli National Small Industry Corporation na Manipur Industry Development Council ga pullaga iboya masumang nila sanglen da hausik chathariba Imphal Expo 2014 da lamdam sigi khutsa haibagi pothok sing sana thangnaba polam sing loinana masana nauna semnaga pothok saba pot kayasu ulli chaurang stall chamrom na saruk yariba expo sida saruk yariba iramdamgi firol putholiba miyoi amaga unabada asigumba expo ama pangtokpasi yamna fai masina isana sajaba polamsing unnanabagi tanjama pibani haike government service na dana tawroi habagi wakhalo ja thado oga ba isai ni sabu thabak bizaraga
naba honaraga ba ai agi hai lejari ba wakhalon amam puthoga tanaraga kari kai to ba na tanaraga product ano ba puthok se na ina na hani मेला असिदा लमदम सिगी लाइटिंग की थोरमदा तंगाई फदना चंगबा पोलम चेरम की सरुक अमा ओरिबा कबोक मियाम द पुथोक्तुना तोंगानबा महाव अमसु पीरी मेला असिगी मतांगदा कबोक पुथोलिबा मियोय अमना ISTV न्यूज़ दा वाफम कया फोंदोरखी अखोई इरमदंगी पोथोक्सिंग असे मी मयाम पुन्ना खमिनदना मयाम द सक्ताक पसे असुकी मतिक मसिना तुंगदसु फब पोरकनी अदुगो मांग खगदोरबा अखोई सनबी अखोई कल्चर अखोई पोथोसिबु मी मयाम द सक्ताक पसे ngambase asuma mela asina oigani haidina thamjage एक्सपो असिदा अनौवा पोलम कया अमसु पुथोकपा यावरी अराइबा मओंगदा हक्सांग साजेल चोइबा मसाइबेमा खुदी थीवी फुट वाटर पंप कोवा अमसु पुथोक्तुना मियामदा तोंगानबा माहो अमसु पीरी कोनराम इंटरप्राइजेस न पुथोकपा पम्मसिगी मतांगदा पम्मसिबु पुथोलिबा मियोय अमना ISTV न्यूज़ दा वाफम कया फोंदोरखी आवत चिलाव थी दवाई तारे तब कोई तौयम खलगदी हम लेते वखल थम्मगदी एक्सपो असिदा सेमिनार वर्कशॉप कयासु नुंथिनगी मतमदा पांथोगली सुबगी हैनबी थमलबदी पुंसीदा माय पाकपा अमा सोइदन ओइगनी हाइना साना थंगनबा पोलमसिंग पुथोलिबा मियोय अमना ISTV न्यूज़ ता फोंदोरखी अखोई नोमांगागी सामना सिपुना अखोई मयामदा हक्चांग पहनबा अखोई थबक सुपीबा हाइबा आइडियास दे आइना मसी एक्सपोज तौजगे हाइदना मेला दा थोकचरगा मसिना सक्सेस ओइरगदी मियोय कयामबु थबक पीबा ngamjaba मसी याकेबा पुनमक ओइदुनसु NSIC अमदी MIDC ना सिलिबा इम्फाल एक्सपो असिना अखोइगी पुथोलिबा मियोइसिंगदा अचौबा कानाबा अमदी पीबा ngamle लोइनना फोटोसिंग उन्ननबगी तांजा अमसु पीबा ngamle पौदमजरीबा नबकुमार खागोपम ISTV न्यूज़ इम्फाल गोविंदजी टेम्पल अमेंडमेंट बिल हंदोक्तुना उमंगलाई की ओइबा वाथोक थोन बिदनबा उमंगलाई थौगल लुप सिंगी तोंगान बा मिफम सिंगना सरकार की मरी लेनबसिंग द पुनिंग चिंगसिली उमंगलाई अमसुंग लाई हरावबगी लिलम कांगलोन सिंग कायनदनबा हौजे हुजिक होनरिबसिंग असिदा सरकार अमसुंग कस्टम की मियेंग चंगबिनबा उकलना अपील तौरी इंटरनेशनल यूथ कमिटी सिंधुना मथंग चही की मार्च 15 18 फाउबा इम्फाल पांथोकदरिबा वर्ल्ड यूथ समिट इंग्लिश 15 की वेबसाइट हांगदोक्रे होटल क्लासिक पांथोकिबा थरोम असिदा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन प्रोफेसर एन राजमोहन आमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमचा श्यामजाई IBSD की डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबंधु साहा उसुसरुया के कमिटी की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की कन्वेनर के करणजीतना इम्फाल पांथोकदरिबा समिट असिदा लमदम असिगी लाइरिक लाइसु हैरबा नहासिंग अमदी अतै मालेम की लेबाक सिंदगी लाकपा नहासिंगी मरकता ताथोक तासिन तौननबगी तंजा अमा थमदुना लमदम असिदा हिरम खुदिंगदा अवोनबा पुरकपदा मतेंग ओइगनी हाइखे इबोय अमा सुमांग लीला संगनेंदा चथरिबा इम्फाल एक्सपो की सरुगमा ओइना खुदसा हाइबगी थबक तौरिबसिंगना करमना बैंक चमिनगदगे हाइबगी मतांगदा सेमिनार अमा पांथोक्रे थरोमसिदा DIC इम्फाल ईस्ट की जनरल मैनेजर TS अरुण कुमार इम्फाल वेस्ट की जनरल मैनेजर M राजन MSME DI इम्फाल की असिस्टेंट डायरेक्टर ओरंबा L हरिदास सुसरुया के नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कोऑपरेशन इम्फाल की डिप्यूटी मैनेजर L इबेतोंबिना ऑपरेशन असिना लमदम असिगी मसाना साजबा पोथो कया उन्ननबा अमदी लोइनना करमना बैंक समनगदगे हाइबा खंगनब होनबनी हाइखे थासिगी अनिदा यारिपोक हुइरोम लेकाइदगी नुपा मचानी सखंगदबसिंगदा सिनकी हाइबा थौदोका मरी लेनना ngasi यारिपोक सिंगालमपाक्ता मियाम की मिफम पांथोक्रे मिफम असिदा थौबाल मैकैदा लेबा मैरा पाइबी लुप कया की मियोइसिंग सुसरुया के मिफम अदुना तंखाइ चलकपा मतमदा खोइसांग नरबा लेकाइ मियामना थौदो असिदा चेने हाइबगी पुलिस रिमांड लौदुना लेरिबा लाइसम ओजेट अमदी लाइसम अचौगी युमदा थोमजन के मियामना सिंगा वाटर सप्लाई ऑफिस क्वार्टर दा लेबा ओजेट के इंखोल की पोचै सिंग अमांगता थोन के अचौगी युमदसु चतुना युम अदुगी सरुकया अमांग अता थोन के थासी तरह हमदोइदा पांथोकिबा लेकाइ की मिफमना मांख्रबा अंगांग अनि असि नुमित मंगानी की मनुंगदा ओजेट अमदी अचौना मयुम मयुमदा सिनबंग ngamdrabadi imung ani asi खुन थादोक्तुना चखिगदबनी हाइना वारेप ताकिबनी ngasi numit mangani suraba fawda angang ani putopa ngamdabadagi khoisang norba miyamna khongjang adu changsinkhibani SDPO yaripok amadi OC na luchingba police kangbu amana miyamgi irang adu lakshinkhi Charangpad amadi yaripok lambi ki fibam fatabana accident oina thokpadagi passenger gari jambiu yatre ufulna lambi ki nak yata leriba singe hakshelda chaw akaiba oide laliba January ama fawbi manung dalambi asi sebinaba Charangpad mamang community hall da pangthokba miyamgi mipam amana pungning chingsili mifam asina lambi asi nak yata lambi paktona ba lambi mapal da leriba khongban sing lakshin ba haina yanake
Hiram asigi matangda Chief Minister, Works Minister amasung local MLA dasu ngarang memorandum pisinduna takshinkre. January ama fawbi manungda government na thabak oina pangthoroktrabadi mathangi numitagi makhal makha kayagi khongjang changsilagani hairi. Domestic LPG consumer singda haktengnana masa masagi account singda subsidy fanganana bagi lokhalakpa khongthangda direct benefit transfer to domestic LPG scheme mapungfana chanahana bagi matangda kanna honari adubu luriba singdi Manipur gi oina leiriba distributor companies sing asida scheme asiga mari leinana document sing pishinba matamda bank account Aadhaar card ta leibaga gas card ta leibaga manadaba leifam manadaba mingi banan khenaba yumnak ibada asambada irambagi manadaba masak maming khangdaba gas book pairubagi awaba account leitaba gas book ki mingda leiba mi lekidabagi khudungchadaba kay yaure haina All Manipur Domestic LPG Consumer Welfare Association gi cherol amana hari adom na consumer mamam oiriba distributor aduda akupa warol sing hangduna kamdawna makhata na seasonaba yagani amadi subsidy fangani habadu khangyu distributor singnasu masidi yaroi habagi mahutta yagadabadu oina habiyu miyamgi yafanabagi damak association gi volunteer singna distributor singda chatuna tawriba asida consumer singna apen penda phungtorapagi khudungchaba pibuga loinana kadai fawba distributor singna miyamgi damak sengna tawri natraga tawde habadu khangdoktuna akanba miyeng changlagani miyamnasu masida mateng pangbiyu hairi Dr. APJ Abdul Kalam na iba masagi autobiography ki larik Wings of Fire bu DIG Range 2 oiriba Dr. Soibam Ibucha na Manipuri da Khambi megi masa sing haina handokpa larik ki anisuba kunam PC Jain gi office da haunabi matung inangasi phongkre larigasi Innocent Tarahumdoi gi Sahitya Academy Translation Prize amadi Innocent Taranithoi gi Manipur State Kala Academy Award for Literature Translation phangkrabani Writers Forum Imphal gi Chamagani Futaruk Shuba Ladik oina DM College of Arts ki Manipuri Department ki head oiriba Dr. Thokchom Ibohan bina iba naina waring gi ladik angan ba matam gi Manipuri Sahitya da imagery sakto halaba anishiba khunam ngasi phongkre tharamasi da forum gi President Lamabam Birmani sangnaraba handokloi aribam Kumar Sharma susuk yaki All Manipur College Teachers Association na changsiliba khongjang All India Federation of University and College Teachers Organization na sawakre oja singi dabi asi khudakta pithoktuna warishinama puranaba Manipur government ta organization asina taksili Social Economy Fundamental Development Agency na Deputy Speaker MK Presu Simre amasung Health Director O Ibom Chagi Midyang Makada Ukul District ki Chingai Kendra gi mafam singda December 15 dagi 33 fawba lemna layambagi camp pangthokre camp asida miyoi jamapon ga kuntaret lom layambaga loinana lupa lak nipan lisingun beke batugda mukana taram nokchari Thasigi Taramangada MJ Avenue da bom pokai badagi miyoi ani sikhiba mari sokhiba thodota chenabani haba URF ki cadre ama Imphal West Police na fare Police Department ki PRO gi cherol aduna fagalaba miyoi adudi khangaimam Sanjoy Chehikun apopa Manglemba Bisnupur District ki Kumbi Lai Santhong maning lekai dagi hauzina uripok achom lekai da lebani makata na thizimada bom adu lahleba maite gi yathang matung ina thambani hairi achom lekai ki RK Irabot ki sadok payum da lotuna thamlamba Glock 26 9mm pistol Payariba Maru Mapalga Konana Fangle Makata na Lokapa Thabakta Imphal West Police Senapati Police amasung kunmanga Shuba Assam Rifles ki Apunba Kangbu amana Senapati District ki Tafo Kuki Khul Manakta Leiba Karyan Jam Khul da Leiba Stephen Koba amagi Yumdasu Red Tauki Maduda URF ki Kadar Singa Minute ani ahum lom nong makeup na ki Khud thongna ba matungda combined team na Stephen gi Yumdati humbagi thabak chathabda URF Lalaiba Kangbu gi Second Lieutenant Kamai Badan Jahi Kunipan Apopa Kamai Makam Leifam Jidibam Uchathol Fare Mangondagi Poche Kayamarum Sufang Lehari Amarum da Thawal Police Commando na Wabagai Lamkai Ketelda Achara Walksing Check Tobda UNLF ki Kadarama Fare Farbam Yu Edudi Sagose Malengamba Jahi Kuntaret Apopa Ingocha Kaidak Tomal Makong Pareng Dagini Hari Amadagi Miyang Makada Women Farmer Club Lefrakpam na Sinduna Drug Lana Seasonaba Amasung Lalomba Tingnabagi Matangda Miyam Puna Wakal Taminaba Mipam Ama Club Asigi Sangna the Pangtokre Taramasida Amadamaya Lusangi President Empat Manilema Secretary Foni Mite Women Farmer Club ki President W Bimola Susaryaki Amadagi Human Resource Development ki L Tombi Lemana Drug Lana Seasonaba Tingnaba Honabada Ekwe Kudimana Masigi Amangwa Sing Kangwinaba Changi Haiki Mayai Kama Sinja Sing Ting Wada Maira Baby Sing Adi
mama papa oibasing se asoko thangdang lorok tabaya dabadagi aikoina asigumba awareness program asi mafam asida ju pangthok sabani Manipur Dramatic Union Sinduna MD Hall the Chathariba Marisuba All Manipur Folk Drama Festival da ngasi Lairen Kabi Youth Dramatic Union gi Nuraz Sanglo Lembi Utkre Play asi T Samuna Tapi Tambi Bani Hayang Festival asi Loislagani Aroba Nimita North Eastern Theatre Association gi Singel Uthambal Utkani DRDA Infal Samadi Top Dusera Watershed Committee Top Mayalika Anina Sinduna IWMP 1 gi Makada Village Level gi Capacity Building Program ama Top Mayalika da Pangtokre Tharomasida Top Nauria Jilla Parishad Member Tourism Itobi Susar Yake Hauzik Sanabagi Pau Masigi Sanabui Pauda. Yankainipan Suba Sir Jurasan Singer KCSICB Memorial Football Tournament King Asi Sanakiba Masinda Football Club Jalan Sada Hills Amadi Manipur Police Sports Club Mai Pakre. All Manipur Football Association Sindura Mapalgi Team Mari Yauna Punda Team Kuntrama Thoina Saruyaduna Infagi Polo Ground da Knockout Best Sister Chathariba Yankainipan Suba Sir Jurasan Singer KCSIC Memorial Football Tournament Ngasi Sanakiba Master Manipur Police Sports Club na MTFT Lemakongbo penalty da Maitiba Pikre Team Animang na normal time da goal amamam chanaduna draw chapatagi kick from penalty mark na decide to bada Manipur Police Sports Club na MTFT Lemakongbo goal mga mari da maiti pipiki bani normal time da chan kiba Manipur Police Sports Club ki goal adu goal may na anisba half ki yakai taruk shuba minita chan ki MTFT Lemakonggi goal aduna Johnny gon may na anisba half ki humfu mga suba minita chan ki penalty kick ki goal taruk kauna ki bada Manipur Police Sports Club ki Benjamin Khem Bahadur KSS Kanta L Inil Maite Amadi P Makulung na goal mga chankibani MTFT gi goal mari aduna P Moy Wi-Fi Achan L Ibotomba A Chitranjana Chan K Match asida Manipur Police Sports Club ki O Somarendro Amadi MTFT Lemakonggi H Arun AB Mairilung da referee na yellow card book tawki hayang ahanba match ay pung 13 gamene kontra chapamatanda M Khabam amadi JSYC ga saragani ani suba match nutupung amagamene kontra chapamatanda DM Rao Semai amadi nako namumapaga sanagani Manipur Amateur Baseball Association Asinuna Tha Sigi Tang Tarama Pandagi Kumatai Fawba Lambai Khorang Khongda Kumatai Super State Level Senior Men's and Women Baseball Championship Pangtulagani Hairi School of Women College Nambol na Sinduna Manipur University Inter College Judo Tournament Tha Sigi Kontrada College Asigi Indo Hall the Pangtulagani Saruyaningwa Manipur University ki Makada Labor College Singi Principal Singna Tha Sigi Kuripan Fawba Manungda entry form Thazilakna Bakhangalali Entry form Office of the College Amadi Assistant Director of Sports Manipur University Kanchipur dagi fangani hairi Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Luang Sambam ge Luang Popa Cricket Ground da Team Tarama Thoina Saruya duna Chathariba Taranithai Suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match da UCC Urupong na KSC Nambulen Buran Tarama Thoida Maitiba Pikre KSC Nambulena Tools Ngamduna Fielding Tauki UCC Uripona Hana Batting Tawduna over Kumapan Magga Goal Mari da wicket loina turaga run chamaga taruk lauki Masigi Paukomda KSC Nambulena over Kun Mariga ball mga da wicket loina turaga run marfudra mga kaklauki match de asida UCC Uripoki dilimna wicket aniga run kontra nithoy lauduna man of the match takre mathangi match tha sigi tangkunda Blue Hawk Kurai amadi Kraw Kamnam Bazarga sanagani All Manipur Working Journalists Union bu represent Tauriba Sangai Express ki Irengbam Ibobina Assam ki Guwahati da Chathariba Taruk Shubai East Media Sports Meet ki Men's Single Badminton Competition da Semi-Final Changkre Quarter Final da Mahangna di Sentinel Assam ki Asis Malakar bu point Kumathoy da Maiti Bapiduna Semi-Final Changkibani Hayang Ayuk Semi-Final Sanagani Mathang Chahi ki January Tara Taretagi Taramapan Fawba Himachal Pradesh ki Dharmasala da Pangtokotariba Chahi Taramapan Makhagi Taruk Shiba National Boys and Girls Indoor Hockey Championship Tasarugyana ba Manipur ki Nupi Machagi Team Sanaroi Mapan Khankre Khalaba Singh Tha Sigi Taramapan gi Ayu Pung Tare Tabada Palace Compound Leba Vagya Chandra Open Air Theatre da Laktuna report Taurana ba Khangalakli
Bona Rivascar Amadi Baker Marisuba CYLC State Level Open Tennis Championship की Men's Singles की Final Semi-Final चंक्रे Tennis चिंगामथक Young Learners Club न सिंधुना Marisuba CYLC State Level Open Tennis Championship की ngasi sanakiba Men's Single Quarter Final match ta Bonana Kangja Babu set ani sinoda Rivascar na ti Pamai Bu set ani sinoda Amadi Baker na Jitem Bu set ani amadamai tiba piduna Semi-Final चंकिबनी Men's Doubles की साना की बदा बोना अमदी प्रीतम की जुराना अताप अमदी डोमसन की जुराबू प्रदीप अमदी बेकर की जुराना हेरोजित अमदी अरुण की जुराबू लेलेंजी अमदी विवास्कर की जुराना सुरेश अमदी जयंत की जुराबू प्रदीप अमदी सुपरमैन की जुराना लुचिंग अमदी राजीव की जुराबू माइथीब पीदुना क्वार्टर फाइनल चंक्रे वेटरन डबल्स के अहानब राउंड के साना की बदा प्रदीप अमदी प्रकाश की जुराना एलेक्स अमदी राकेश की जुराबू माइथीब पीदुना अनिशब राउंड चंक्रे Manipur Mountaineering and Trekking Association Sinduna Umbuja Nithoi Suba Adventure Course Tha Sige Tang Kuntaruktage Lamdan Leba Manipur Mountaineering Institute Pangtolagani Saruk Yaningba Singna Tha Sige Tang Kulumde Fabu Manungda Form Pisilaknaba Kangalali All Manipur Sepak Takraw Association Gimi Makada Young Social Service Union Sagoban Nepra Menjona Sinduna YSSU State Level Men's Open Trophy Cash Prize Sepak Takraw Championship Matang Jaigi January Nipandagi Taramata Fawa Sagoban Nepra Menjor Mamang Nampak Pangtolagani Hadi Akupamarol Union Asitagi Kangabiyagani Kangalali Veteran Mountaineer Katri Mayum Budhana Tha Sigi Tang Tara Tarukta Kangudana Leki Dabada Manipur Mountaineering and Trekking Association Gi members in Awaba Fundokre All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam High Secondary Playground the Jiribam Amadi Kasar Gi Tim Kunmari Nasar Yaduna Chathariba Kunmari Suba KC Malik Memorial Football Tournament Ke Masi Sanakiba Master Sonapur GPS Ena Veteran Club Po penalty da Maithiba Pikre Team Anina Apiba Matanda goal Amata Chanabangam Dabadagi kick from penalty da decide Taubada Sonapur GPS Ena Veteran Club Po goal Mari Ohumda Maithiba Pikibani Hayang Adonai KFC Amadi Digger FC ga Sanagani Masino Mugiba Ingasai Pau Pizari ICAR Lanfair Pataki Fangba Pau Matunginanga Sigi Quaidagi Saba Si degree Celsius Kunitoini Quaidagi Ingmana degree Celsius Manga Dasming Nipani Nungsitaya Waisimani Gichang Ayuta Chada Marfudra Humdoi Nuthildana Chada Umfuga Manga Nungjugi Chana millimeter Sunani Luis Laputamaro Pamukana Pizari Tarasuba Manipur Legislative Assembly Gi Mapan Suba Session Ngasidagi Haukre Kanglup Kayana Kundariba Lamdam Asida Barang Marata Toy the Batodok Tokana by Equipuna Wakal Taminabagi Matautai Haina Chief Minister Na Fundokre Amadi Yankanipan Suba Simita FC Jalan Amadi Manipur Police Sports Club Mai Pakre Masida ISTV Pizaba Pau Matas Visinjari Minta Vidibus Momukana Krumjari